الحمد لله رب العالمين من على المؤمنين ببعثه النبي الأمين وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له مخلصا له الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى واستمعوا لندائه واستجيبوا لأوامره واجتنبوا ما نهاكم عنه لعلكم ترحمون يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Mahuli mga kakasih ha agama Islam, magbuliraya kita niyo itukbal in pamudji sarta pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala amuy in diadaot niya in bariman katantan tumayma sin partawagan niya labay ring haraak niya pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ayat biat bat na to hain doon pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala muna pagtaat harap kaniya iban sin daak niya amuyin apabila sila tumawag subay in katan sumambag in pagyanon sumambag bukon sambagon iban suwara sa sumagawa sambagon amuyin dain habigi jantung induma himibal sinanggaw ta pamaranan magpatarrang sin amal siyukat kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy nin partawakan kato taniyo tintuhan na to Rabbul Alamin in angan sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan tumayma sin marayaw piag marayaw niya in katan murul sin kakahinang sindiaak niya karena wayron buli iwan dapat in kita niyo makapagbay matayban Allah ta'ala rihalaw man sing gumiini. Bakas na siyulayan sin Musa alayhi salatu wassalam. Karena sin siyukat sinumat niya in janji nila bang mahinang sin Musa alayhi salatu wassalam in siyukat nila akaron nila impanghindo sin Musa alayhi salatu wassalam. Ya buat malingkan inyad tukatan pamintangan sin manusia halaw man sing gumi diin Allah Ta'ala rumamag bay mata iban sin ipon nyari
in kabayaan niya, magbay mata siya iban ipon niya, amuin dito halawm sin hula sutsi, sarta umalup hakatan ipon niya sutsi, inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. In Allahu Ta'ala malano, sutsi siya, di siya mabaya, duma mag-alup iban ipon niya, bang bukod dahalawm kasutsiyahan. Amuinin siyukat kato tanyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Asawab yan nagdaak siya, pini daing hapini, amo na yung kahinapusan, pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panghu singkatan kanabihan iban karasulan, amuin piyabidda niya ring hakatan, umat sim mga sila nakauna. Umat nakabidda amunin umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin wiyajib kanila katan sin umat in pagpatumtumpya tumtumi ha amin sibu nila iban sing kataw tay manghural ninahakan sin agama Islam. Hatin yan hukuman wajib, al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar wajib bin hukuman niya. Bangkaw tutus na haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, haamin wayroon nabingan mo, sarta in ikaw natanto mo na yung katan, kiyahatihan mo, labay ring haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, haway na pagduwarwa, subay mo na yadtuhi pag-ammal. Bang muhi ka pag-ammal na, subay mo yadtuhi bahagi atay manghud mo. Hangkan na in kita naraak, subay kita nagjajaga-jagahi. Jagahan sin tay manghud niya, in tay manghud niya. Bangganta in kakahinang niyabat, inyaon nakabutas. Daing habitikan sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala, wajibin hukuman magpatumtum siya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Bang kamu makakita na kakahinang sintay manghud niyo, miungkir na sin Allah subhanahu wa ta'ala, miungkir na sin sara niya, Quran mahamulya, na subay kau yan hibal na laong ta magpatumtum hatay manghud mo. Sababing magtay manghud, subay in butang nila, in lasa niya hatay manghud niya, sin lasa niya hakinawawaran niya. Pagkasyari mabaya sumud sulga, subay niya ino-inuhon intay manghud niya, baitaan sin kalaungan deng ha mga kakahinang halawman sing gumiini, hasupaya in sila makapag panun-panun dito haadlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amot ting kakunahan siya hambuk-hambuk deng kato taniyo. Naman jari, doon hay nitiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga bariman, hatatawagan maluoy dungugon. Sarta nagdara sin sipat umbulhang buok, kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung pag-iman harap kaniya. Ya ayyuhalladina amanu ati'u Allah wa rasulah. Ya kamu mga nagpaparat saya, pagtaat kamu pa Allah ta'ala iban sindaak niya. Pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ayaw kamu manaikod, simpar tawagan, sin Allah ta'ala iban sin Rasul niya. Bang niyo karungukan na impartawagan. Inda jenis impartawagan, sarta daing mga partawagan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin hambuk daing mga bidain sifat niya ring hakatan kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung mga sila magtatawag harap pangan sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di lauman sing gumiini, muna na yung mga sila magbabang a masjid mananawag tawag imyabot na in waktu. Iban na singkatan, amin mananawag-tawag harap papag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpakugdan sin hinang doon haamuin, aturan diarasin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sa tadon hay ni, ayaw kamulong niya manaikod bang niyo karungukan. Ayaw kamu manaikod. Imaanan niya bang tumawag din di ha masjid, subay tuod, magsakap ingkatan Muslim. Bang kiarungukan niya ra. Yaring kaptangan, sindiyo rungog niyo imbang. Bukon maana sim pagsambag, sambagon hadya sing simod, di magad inudyot pamaranan. Tumawag magbabang, hayya ala salah, hayya ala falah. Karina kamu magsambahayang. Karina kamu kawa sing karayawan niyo. Imana niyari nato makawa dito habay nato ing karayawan. Labi-labi na usog maka nato deha lugal piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala rin katan lugal. Amo na in lugal pagsusujuran harap kaniya. Huusa man jari kau sumudyo daun-uno na kabayaan mo. Sabab dihil sin Allah Ta'ala hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyaitaan niya rihil sin Tuhan Rabbul Alamin ha ummat sin siya hinang ingumi ini katantan pagsusujuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manunjuki pa hasupaya in waktu di katinggalan. Labi-labi na insambayang. Haunu-haunu kau abutan sin waktu mo. Ayaw ko maluman hamano siya. Inialop mo Allah subhanahu wa ta'ala kung siyo-siyo. Tindukan insambayang bang mabut na waktu. Ay ikaw magpilukal. Sutsi in ginlupaan inikatan. Amo yan in subay na to. Hitaw halawm simbigi jantong na to. Sarta pagagnautaan na to. Yung mga inikatantan. Doon hay ni, lawm sin Allah Ta'ala, wala takunong kalladina kalu sami'na wahum la yasma'un. Ayaw kamu simingod ha mga sila, amuyin, nakaiyan, diungog na mo. Sa sumakawa, wala da sila nakarungog. Mahita, sabab wala nila hilang impartawakan kanila. Yaon da sila, naglilingkod. Bahasa si Mambag, Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wa salatil qa'ima. Sampay na ubos parulan. Uno, nakasambag. Way nakasambag. Impan sambag, subay mo hikatunay, hindi akan sin Allah Ta'ala, ipapahinangkay mo ang pakaw nakasambag. Nagsambag kaw rin, tuhawon-hawon na lokal, iabutan sin suwarayad to. Bangkaw wala dahimibal, himinang sinpiang daakan kay mo waktu yun, wala kaw nakasambag. Simpartawakan. Maana niya, laggong in nakawa mo. Wayroon na hampit. Amo yan to. Ubos biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sa panton si Manu siya, di tumayma sin tatawagan sin Allah ta'ala, iban sin daak niya. Inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul ladina la ya'qilun. Sangi-ngi piyapan jari sin Allah Ta'ala amoy in magtikang di hababaw sing gumiini. Muna-muna na imang hayop binatang in kita ini lamud kita hahayop pagtawagon nila. Gaman labi parang hahayop. Bangdi na to mausal in dihil kato sin Allah Ta'ala wala pa kita naraak, dihil na kato muna. Dihilan kita pangita pandungog. Iban jantung. Hasupaya kita rin makaiyan. Wala ko riungog, wala ko kita. Wala ko napangannal. Sabab makarungog hadya ka suara, mapangannal mo bang dahin diin, iswintag na po sin suara yan to. Ba't bang ang suara karungugan mo, amo naning ngan niya, amo na yung sipat niya. Bihan yan. Makarungog ka sin uwak magkatingog, misan mo wala kita in uwak, matukod mo magtuwi uwak yaon.
Bihansa, mahita, yaunin pangdungog kayo mo. Nari kita pasinguron ha mga sila, amoy nakarungog sa biada sinway nakarungog. Nain sa pantun lang niya sinbihad to, amo na yung mga manusia, taga matari makakita. Taga tay ngari makarungog. Taga jantung way misan panganal. Sinya on biubotangan sin Allah Ta'ala. Imang nga sila yan, tubang mo at kita-kita uning kahalan nila, biya sa pantun, lawi pa indayaw sin, ini pangita nila, pangdungog nila ibansin, panganal nila rin nga kamatauran si manusia. Ba't bang mo pabisarahon yun na kanila katan sa way hinang? Way hinang. Sa abang mo pabisarahon, biya sa kaulaulain siya yaon, tausulga na magtuwi. Bihan inji majatuha lauman si mga manusia. Hati niya im mga sila amuyin di magpajatusin hinang nila piyang daakan sin Allah Ta'ala biya sila wayroon mata, buta, bisu, iban wayroon panganal. Sin inyaon, dihil sin Allah Ta'ala hakataan manusia. Hangkad na lang sin Quran, mahamulya kato niyo. In mata, di hipangatod, amin kakitaan sin bigi jantung, in pangatod. Iwan sin pangdungog, karungugan sin bigi jantung. Sa ta himibal in bigi jantung yaon dumaak. Hajasad niya himibal, himinang simpiang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amod tintaw taka-akal. Amparaim mga sila, wala himinang hadto, asubuhon sila hadlaw akhirat sin Allah Ta'ala. Afala ta'qilun, hauno na inakkal niyo dihil ko kanyo. May ita ni way piagakkal, gaman piangakkal niyo, hakin hawabaran niyo. Amo yan in, suway na to batukon. Giyanapan diha kahinapusan sin ayat biat patakain na. Ya ayyuhalladhina amanu, bialikan imang sila bariman. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Sambagan niyo in partawagan sin Tuhan niyo iwan sin daak niya bang sila karua tumawag. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingatan niyo, in Allah Ta'ala nakapatiot, haon sing kita. Ginhawabaran ta iban sin jantung ta. Laong sin Ibnu Abbas, in Allah Ta'ala nakapatiot haantara sin mu'min iwan kakupur. Haantara sin kafir iwan sin pag-iman. In kamaksuran niya, di kau mahinang mu'min, hanagnan hadya kau simbaran mo mu'min. Subay tumarang in pag-iman mo. Di hirhil kay mo sin Allah Ta'ala yung pag-iman, bang muri sukaton salta paganggautaan mo. Mahita, yung pag-iman, hipagtagbak sin Allah Ta'ala pajantong si manusia. Aun waktu ang katon dahin doon hiig. Batim pag-iman, law niya Yazid, wayangkus. Magkusog, magku. Nawang ko iabutan sa bukimuko na lawa, muklas. Amo na yung makahinang nadusay manusia. La yaktulu al-qatil hina yaktul wa huwa mu'min. Wala yasriq as-sarik hina yasriq wa huwa mu'min. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Inso garul di makatakaw hawakto niya na nakawat aun pag-iman niya. Mangakal di makakal bang aun pag-iman niya. Intaw mamuno, di makabuno, hawak to siya na muno on pag-iman niya. Katahan bihad tura.
Bang iya mutang siya hawak to biyating kahalan, siya ingkya unahan. Kauno siya mutang. Wala siya nakakakasanangan. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Allah ta'ala in nagbabaya ha antara sing kita makahibal. Di kau makatingkod, di tindog, di kau makalingkod. Di kau misa makakulap si mata mo bang kau rin pakulapon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan, sabab in kita piyagbabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya nagpapanjari kato. Siya nagprogram laun sin bahasa Anggalis sin udyot pamarananta ini. Bihan yan in, subay batukon sin hambuk-pahambuk din kato tanyo. Naroon na ini, in pag-ianon biso, amo hindi makadungog sing kasabunalan. Hati niyari makatayma sing kasabunalan, amo aning biso pag-ianon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makarungog siya, latos lagbas sin pangdungog. Sa wala nakababatok pa kasabunalan. Bihan, in umaw, amo hindi makawis sarasin bunal. Bihan, yung pag-ianon umaw. Hasawab yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daran siya nang hihindua Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan namo, amin magpipinda-pindasin, bigi jantung sin kami, patutuga, in jantung nat namo, doon hapag-aga maharap kay mo, ya Allah. Bihad to insubay, pag hinangon sing kita, bangganta bukon tutog doon kato, kana naman tarayan. Umalop kita patuhan na bulalamin, sumambahayang, aun waktu wala doon, in jantong takato. Pagug sin takbir, yan to na nang lulunsulan. Bukon doon kato. Ada pun subay siya hadir, hawak to yaon, nanganganal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin umambit kay mo singkatan, hinang magpatudyo, magpaamo, madto pa aming kabayaan sin Allah ta'ala, labay ring hapamiat simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihan mga katawtay manghuran haagama Islam. Amuad tuin subay batukon sinhambuk pahambuk den katut tanyo. In mga ini daran nato sa ini pagkarungugan. Sa iyang pana tabi dako maning kamatauran indaran pia tutumtum yang panabi limisok na rumungog. Labi-labi na magpasampay sing kasabunalan. Ami yung kikita sin manusia inhinang nila, wala si mima daing haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagahali sing katan di mapatot hinangon. Sumagawa yaon yung pangudyo-ngudyo si manusia kanila. Naim mga ini ha mga tao nakahatiri sila magkasusa. Mahita, sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin piyangikutan nila. In Rasul sallallahu alaihi wasallam yaon impanggura-gura kaniya katan, impangudyo-ngudyo in katan yaon na kaniya. Sa di magpamaus in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahita, sabab tuan impangudyo-ngudyo harap paagama sin Allah ta'ala para sabab ini kau nag-agama sin agama niya. Allah ta'ala imamaus kaymo. Ay nakaw magpasari na hadya sila. Allah Ta'ala imamaus may ta siya nagdaa kipapahinang kay mo. Hinang mo, di mo kalintaw kay mo, yudyo-udyo kaw, pasari na sila. Allah Ta'ala imamaus. Bihan yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, gamayan piyangayuan niya, kaampunan ni mga kakampungan niya. Bating kakampungan niya, amo na impuunan tuod sin, kabtangan na alukat sin tao, din di hulata. Bin sing kamaasan. Nagpasampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin kamat tanan panghindo.
di makaigin apo niya in kamaasan niya roon ha amin binsing kamaasan pagsumba simbarhala. Doon ha libot sin Ka'batullahil Haram. Tunggatos tagka numan Tuhan in piyagtatag-ipunan nila. Sampay pasin amaun niya. Mugto da ko manin napas. Ya amaun ko yan hadya kaw la ilaha illallah. Ako na in atas. Usag sa singkaptangan niya to. Yaon imbanga kakampungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uy, magad kaw ha. Baita sin anakon mo yan. Kalupahan mo na imbin sing kamaasan. Nauno, miyaga diin amaun niya rin tuha. Piyagtutuhanan sin Abdul Muttalib. Biha. Naamo rin liulukat sing kamatauran di kato. Way mahinang. Pasal sing kasusahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habihad to yung kabtangan niya. Biyaitaan siya sin Allah Ta'ala, Ya Muhammad, innaka lan tahdi man ahbab. Inna Allah yahdi man yasha. Impang hidayat matan dahil Tuhan Rabbul Alamin. In hidayat daha Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na impang daakan kanya paagaron hay katan sin hinang. Bihay ni bang kamu magsambahayang, bihay ni bang kamu maghaji, bihay ni bang kamu magjakat, bihay ni bang kamu magpuasa, bihay ni katan. Amo nin akaranta. Pagtunyok sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pahinang. Ang paimpang hidayat deng hatuan Rabbul Alamin, amin makasud maripalom sin bigi jantong nato. Amo yan mga katawtay munghuran na agama Islam. Na murah-murahan, haupo-haupo, utba, supaya maluhay tumtumun na to, dahon na to, pabay na to, mamarahin na yan to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله الذي وعد المطيعين له ولرسوله أجرا عظيما وأعد للمعرضين عنه وعن رسوله عذابا أليما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله عليما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله واعلموا أن هناك موانع تحول بين العبد وبين الاستجابة لله ورسوله فاحذروها. Mga kakasih, hatiranan sin agama Islam. Muna ring hakatan pag mabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hatihon na to, aun doon, imaagpang, kato taniyo, haantara sin, ginhawawaran na to, iban jantong na to. Inikatan, tiyuod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita niyo ujion, tukasun sin Tuhan Rabbul Alamin. Hangan kita niyo nagdaawa Muslim, nagdaawa bariman, suway matungkad sin Allahu Ta'ala in pag-ianon ka Islam yarikato. In pag-ianon pag-iman yarikato.
Muna rin hakatan, hangkan nawala piyatay sin Allah Ta'ala magtuytoy ni Iblis, hasupaya, mahinang pamintangan. Sin kahinapusan umat ini labi-labi na rin hakatan. Iban na singkatan, tumayma, simpang hindo Iblis. Yari raisab, 5 lamukay kato taniw. Dahing ha mga siyabot si mga ulama kato taniw, kaisa niya, laong niya, at takabburo an kabul. Amo na yung pagtakabbul. Di tumayma. Ini, mataod manusia, biya kato ini, nagsisipat hayan. Bukon sa jahi Iblis. Amin ha pangatod niya, habaran niya, nakalabi siya ring hakatan. Bang kakitaan niya, nagpasampay kaniya, nagpatumtum kaniya, ha pangatod niya, di tupon siya tumayma dahin doon. Gaman mangudyo-ngudyo na siya. Luparag busay nilong. Bihan, inji majato. Isin nagindo. Hi Iblis. Mahita, impagtakabur, hi Iblis, impanagnaan ni Minang. Pagtakabur. Dia aki Iblis, sin Allah Ta'ala pasujurun kanapo Adam. Si mujuding katan malaikat amuray Iblis inway. May takalong niway si mujud. Unoy nagin niya. Ana khairun min. Labi ako mareyaw rin kaniya. Khalaktani min narin wa khalaktahu min tin. Piyapanjari mo ako rin hakayo, insya piyapanjari ng lupa. Isim makayan, labi indayaw sin kayo rin halupa. Bang mukitaon karuarua yaon aon da kalabihan pakanya. In kayo misambya din in lablab niya bang makatayong babawin lupa matayong kayo. In kayo ho ang kalabihan niya bang tiyo in lupa matunawin lupa may nang abo. Inyan pakaradyaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita makarihil pikilan patuhan Rabbul Alamin. Allahu Ta'ala in labi makaingat. Amo hindi makatayma sing kasabunnalan, biya lang niya sinji matukan Iblis, habiya na simbiya siya tahin doon. Ana khairun minhu, labi ako marayaw rin kaniya. Bihan sa aning mga tao, pagkakitaan tabihaon. Bangaon mamayta simbunal, lumag bisara amin kasato kaniya, yaon na supaya yung tawri mataakad. Isuin nagsuy-suyad to. Hi Iblis, ibansin, anak kapo niya. Kadtoy kuno, minsan ni Abu Hurairah radhiyallahu an, si Ulayanda, si Iblis, hambuk waktu in Abu Hurairah piyapagjaga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin, ini Baitul Mal. Doon man, hayaon, na inuinon siya, may taon magkulisi-kulisi dito ha. Piyagtatauan nito. Sinib niya man to. Pagkita niya, yun magkukusi sinamuin. Diyadagahan niya. Siyaggaw niya. Pagsaggaw niya, nalong niya, suway takaw rahong madto Rasulullah, may takaw manakaw. Mangawa kaw. Uy, nalong niya, on kapatut ko. Kung banlaw niya, alta si mga muslimin ninyang katantan yan. Naho, namita ko manakaw. Alam niya, mataod anak ko bihan. Wayron na pagkaon. Salong niya na, ay pan na, butawan ni na. Kuri ko na balikan. Iko na lang niya balikan. Pag mahina at nagbak na in Abu Hurairah iban sin Rasulullah, iunahan na siya sin Rasulullah. Ya Abu Hurairah, ay na sahibuk. How no nalong niyan bakas kuan nito. Amin, dito ko nalong niya Rasulullah biyo loy. Imulong ako long ni matawd kuno mga anak niya. Ahiyad. Unay lagi sin Rasulullah kanya sa Yaud. Magbalik da yan. Hambok waktu na sagdaw niya na isab, di tanakalong niya yan nagbialikan mo na isab. Nabi adahad to pasal sin
Sampay pahikato, kasaggaw niya lang nga biya, hindi ta nakabutawanan. Dahon ta nakautod man to para Rasulullah. Long niya. Ay, nawa ko sa magkuhan. Buloyan na ako. Sa bilan takaw ilmo. Long niya yung ilmo yan. Bang mulong niya mabas sa ini. Di ka sukon sin Satan. Di ka lang nasukon sin Satan. Biuloy niya. Pag bak nila iban sin Rasulullah na isap, lang niya ano na yung kwan, lang niya Rasulullah, biuloy ko sa Hindu anak ko. Ano niya Hindu kayo mo? Inagi ka ko bang makawas sa sin ayat al-kursi, di ka sukon sin Satan. Nalong sin Rasulullah, bunal sa ating pag-ianon niya, sa insyad to putingan. Na ino yun, Abu Hurairah, bunalim biyita in ayat ya o mangubasahon di sumukin sa itan sa magbalik mauno siya putingan siya mahita ya Rasulullah innahu iblis iblis salto kita mo hinduan siya nakita ko yan naunin jud majato bihaon amin ammal way nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa milyabutan sa sing kamatay niya inda jinis na yung pikilan sing kaiwanan magmamahinang sahi inhinang yaon. Magmamahinang bunal inhinang yaon. Iningat mamisarahan. Sa away roon dalil. Kaingatan nyo bang unoy jatuhan na biyad to tao? Mamisarahan na pag-aga masinway roon dalil niya. Biya niya iyan in Allah Ta'ala, wayron kasayuhan mo. Labi ako maingat din kayo mo. Iban hayan at indaak mo, ni Muhammad, wala niya piya sampay katahan. Kita kau yan? Amo yan, in mangi, deng hamangi. Amo na yung paghianon nila, hinang, bago, bukon lamud haakam Islam, wala jimatuha jaman sin Rasulullah, iban sin kasahabatan niya, sa sumagawa yan si masaplag halaw man sinula na to. Subay kita niyo maayad si mga yan kataw tayo mangura na akam Islam. Takabur. Karuan niya, halian na to. Al-hasad. Jangki. Jangki. Amo na yung pagkupur si mga Yahudi. Mahita, biyaway ta halam sing kitab nila Taurat iban Injil, insipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban singan niya, iban kuno siya lubahil. Sila'y makahati. Tanda niya si Mudin Yahudi palawon sin hula Arab. Kabayaan nila roon haon mag family halugal yaon kalu-kalu ramayan maabot mag ini daakin Allah Ta'ala ring daman ha family nila makawa. Pagguwa dahil habang sa Arab, biyogala ng Yahudi. Yan nakaluluki sa lom sin Taurat, iban sin Injil. Pasal sinuno, abugo nila. Iban kakupur nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga yan, amin mga taono'y kiyabi at kaniya, rin hakasibi-sibi niya, miwok na roon yung panghati niya, dito mapinda. Ngunang pagyanong taasub. Sampay na si mga magmamadhab-mazhab ini. Bihan. Di nila hatihon, may tayaon na hinang bihaon. Hamo kikaril ko hawak to ini, pangadya. Imam Malik. Imam Malik, inhilang niya katan, labi-labin ha pagsambahayang, biada si pagsambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mag-angkat na sin 5 pataas, magbutang na sin 5 harap mari. Sampay halom sing kitab niya, kakitaan mo. Bang biya di inindahanan si pagsambahayang, biya baita ni halom sing kitab niya. Na may paghulukin siya, nagtutuntun na sin 5. Insabab niya pasalan sin hambuk hadis biyay sin Imam Malik, hambuk babae, abuk usog,
nagmaso sa harap madtukan niya, ya Sheikh, nasusa ako. Long niya may ta. Inasawa ko yan to mga piyamikitan ko. Liugos ako, piyapabutasan ka ko in anak nila. Long niya may ta, unin sabab. Nalong niya, hawak to sinbiya mga aon, usaha ko, nain sila, mamaid biyan, luhaya sila. Wayron mani karuhal ko, nakawaon nila na ito. Kiyawa nila yung asawa ko. Laong si Imam Malik, kawamad ito yung asawa mo. Wala mo rakya bugit. Sabab nagbayta yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, laysa ala mustakrahin talaq. Bang bukon, kaikhlas, dahil halon simbigi pangatayan mo yung pagbutas mo asawa mo, wala mo si kaya butasan. Kawamad to. Inahin ang problema, rakula, hawak to yan to. Sin pagkhalipahi Ja'far al-Mansur, na ingkamayaan sin tao Madina, ibang Makkah, apo sin Ali radiyallahu an in mahinang khalipa. Salta in Makkah iwan Madina, nagbayaha, apo sin Ali. Unin hinang nila, dalil, naong niya kumakita niyo, iktibasan min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa ala mustakrahin talaq. Manjari kita niyo kumawa, dahin doon haon, laysa ala mustakrahin bay'ah. Pagka kita rin mabayakan Ja'far al-Mansur, ingkabayaan tahi Ali dahi sabingan niya, apo sin Ali ibn Abi Talib, na siya nalong. Hapon ta nagparawaliin Ja'far al-Mansur, harap pa Madina, piyasanggop Imam Malik. Piyasanggop, di naman papagbisarahon sin hadis ito. Laong sin Imam Malik, di ko mahinang. Langon niyo, kuparkala pag-agama, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasulullah bang siya magkabtangan bukon dahing kaniya, dahing hatuhan Rabbul Alamin. Nabi ada ko sin meto pa Allah subhanahu wa ta'ala, di ko mahinang. Jinil siya. Pagka siya nakabutang hajil, bialik siya madto, pasanggupon di dah. Aon dia akmad to piya pangasubo, biya sim pangasubo sin usog gadto. Sa ta iwan saksi nila. Kataan. Naamo rin jawab sin Imam Malik, pagjawab, binasak. Nabalik in 5. Pagbalik sin 5, na ando kaylo in Imam Malik, haulihan sin umul niya, di niya na maangkat yung 5 niya bang siya magtakbir. Nagtutuntun na hadya. Impangasubo, banos sin Malik, ihalaw man sin dunya, ini magsasambayang, tiutuntunin 5. Yun singiran nila. Imam Malik, mazhab kuno sin Imam Malik. Kita kamu yan? In aun udur niya, aun kapatut niya himinang. Di niya kakausan hinangon pasal sin 5 niya bali. Ini kau bukun balik. May tako simingon. Misan na siya imam. Insinguran tapang hindok sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo saan mga katautay manguran? Hakam Islam. Inji majato halauman sinula na to ini. Habihayaon. Nasain ini katantan, hipagpahati kato tanyo, sin bukon na malukay indunya. Bukon magtatao din ulama, bat magkukusog, maguhukot yung pag-iman. Di. Yang panang magkuku. Imbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bamukitaon, tiyagi diid niya. Khairul quruni qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Makatura. Hanggat ustaw na jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin sahabat niya. Hajaman sin sahabat iban sin tabi'in. Hajaman sin tabi'in iban tabi'in tura. Mana niya magkuku. Ingkatan sin alamat sin kiamat, tiyo da kumanin wala pa gimuwa. Bihayaon makabuka na hindi mato. Halauman
Amun yahali ang singkatan, kasusahan singkatan, bang aun jumatu haula ini, kakahinang, bukon na hinang sin Islam, tantohon singkatan niyo masuk na tuod. Bang in Makkah iwan Madinah, aun naroon kakitaan ta alamat, tanda niya aun nakita ta alamat. Dua bud, amin kiabutangan sin pagsipak simbulan. Kuay kaan, hambok, bud iwan sin Jabal Qubais, lapnas na bihaon. Way nakakitaan mo. Daig na. Nahambok din hamakwa, nin pagbuslot simbod, din paglarak simbod, labod na siya yan. Amora kumaning kulang hati ko, amin bang magabot na inbay, dahing hamak kaharap pa Madina. Dahing hamang nga, alamat sin kiamat al-kubra, murah-murahan di kita niyo abutan habihad to. Asal day sa bimbar iman katan di abutan sinadlaw kiamat. Murah-murahan mga kataw tayo mangurahan hakama Islam. Mga parkala ini katan, paamuhon natuin hinang natu doon na amin bin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Yan ko binin kanyang dua parkala. Bang yan gayunggungan, pag bulok pinasahan, doon kamu yan timindog, tindukanan niyo, sin pag-ibadat niyo patuhan, di na kamu malawang salama-lama. Kitab sin Allah Ta'ala, iban sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya Allah Ta'ala, lapas kita rin hauno masalahat, jumatuhalaw ban sigumi ini, insya Allah Ta'ala, mapuas kita rin kata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم وإنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعافيك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وأذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله لي ولكم بالآيات والقرآن العظيم ونفعني وإياكم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم بين تصوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين